Jo, ja vás vítam u ďalšieho videa a v tomto videu ideme live event 0 euro. Mene oca si nájdu svetého moju angličtinu. Som tu s kamošmi, s Ríšom a Adamom. Mal prísť ešte kamarát Peťo, ale jemu to nejde, tak ideme iba my traja. Nezabudni dať like, odber a uži si video. Yeah. What the fuck? Samo, chalani, Samo je vonku, poďte sem. Počkaj, čo? Samo vyšiel von! Kde? Samko. Samo vyšiel von! Samo! Samo, ja som ti hovoril, že nemáš piť ten alkohol. Kamo, hej, poď sem, ja som Števa. Čumno Števo. Čo? Števo. O môj bože! Čo Števo? No, 20 sekúnd. Netančuj. Kamo, N. 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 2, 1. Sámko, prebudzaj sa. Ticho, netancujte tu. Ukáž, Samko, zobuď sa, ty špekatý hajzli. Ticho. Nie, Samko má príliš čisté spodary. Ticho, som si užil live event. Ground teams assembled. Už to ide. Air support. Kamo, air support, kamo. It's gonna be one for the history books. Loki, však to je iba špekatý Homer, to je všetko. A teraz zožere Godzillu, nie? Hej, Špekatý Homer. A teraz King Mne sa odpojil na kabel. A teraz King Kong versus Godzilla, nie? Či King Kong Godzilla versus Homer. Odpojilo len kabel. O môj bože, guys, ja som... We got numbers now. tam bude. Počkaj, viem sa ešte na vás joinúť, ak sa napojím teraz? Už sa nechce. Chalani, mám 30 FPS. Som joinúť? Ty si to livol? Kamo, nelivol. Nevypadol len kabel. Jaj? Chod na stream. Deje sa niečo? Niečo sa stalo, ja mám teraz čierne. No poď, Samko. Samko ide. Podľa mňa Samko si prdne a on všetko zdestrojí. A nová mapa, ne? Nekúkt, hej. Samko je prdy. Samko je Hej, ja streamujem. Final beacon online. All our friends are ready. chlapci, ale tam bude Superman. Ja streamujem. Robot? Lots of people in tights. The dark presence won't know what hit him. A tam bude tento Ticho. on z tých oných Power Rangerov. Hej. Traveling for amateurs. Jelná, rýchlo mi fajný server. That should O do môj it. bože. Rift device ready. Spinning up the comms. Taký and- čap, každý Guys, chapter, stalo sa ešte niečo absolútna cinema? taký mini event dokáže byť aj že... Wow, is that my voice? Okay, attention, reality. Guys, You can hear this message. Chlapci! The dark čo sa zatiaľ deje, guys? conquer our island. Neviem, Jones len niečo japuje. Prepare Aha, on iba Nemáš titulky? Chod na môj stream a uvidíš. Perfect. Kamášik ma už to konektuje. fire this thing up. Kiel je tam. So long, Springfield. Jež dobre, nejebujte o nejakých Ticho. foto. Seizure warning. Ajos! Did you Ayo! complete the calibration? Imagine order asi. And you accounted for dimensional variance? Chlapci, Hold on, just To je to toto. krádne? Je taká Office, čo bol v minulosti. Fall Guys. Oh my guess we're taking the scenic route. Čo sa zasa deje, guys? Fall Guys. At least this trip's interesting. Taký Fall Guys, Braško, ja tu vidím ešte neprebudeného Homera. Ja som vyhral. A basketbal. To kto je? Ej, Guys, what the fuck, čo sa deje? Oni to pridajú. oni pridajú NBA. Yes, my sme na tankovom brúšku. Really? Kamo, Mňa to ešte na Homera Čo sa má? nedalo, to je. Hacu, daj mi kód. Hatsune Miku. Ja mám masívnu hlavu. A ja? To je aké dobré. Star Wars. Seriously, Jones? Čak. Ale aspoň to prepojili.
Aquaman. Oh hell. Komiks. Oh. Ja mám bielú obraz. Helna, kamo. Did we Wow. take it? My sme na tomto, na starej mape. Doesn't Na look chapter like the 7, island. na chapter 6 mape. And that looks like just a Chobotnica, let's go. Holy moly. Čo ti? Kamo, Nice. tak to a debilná vo Stranger Things. Hej, on má d***na. Kamo, vy ste obidva príde. On má Unreal na hrudi. Hej, hej. got one. Vy máte Unreal na Ticho, hrudi. ticho. obidva. Godzilla. Godzilla. Avengers. Avengers. Mortal Kombat. Scooby-Dooby, Squid Game. Squid Game, kamo, Skibidi Game. Kámo všetci. Avengers Endgame, fakt. To je jaký banger. Kamo, ešte tam Homer. To Dobre, ticho, ja to počúvam. Time to take back our island. Kámo, Ready Player One, nie? Avengers. Assemble. Som strašne happy, jak dva grepy. Mňa Kong skoro prišlapol. Paradigm! Počkaj, tu je ten starý... To nie je Paradigm, tu je ten starý robot z chapter 3? Čo? Kamo, si to som hovoril už. Tu je tá príšera s jedným okom. Kyklo. Tu je tá príšera s jedným okom. Kamo, a však jak? Kamo, však Kyklo už je mŕtvy, kokos. Ideme to povedať. Ja, ideme. Keep Ja up. som bugnutý. Nie. Oh my god, guys, nie, to koniec. Kamo, oni púšťajú oné. Tam mi tá príde, čo šla proti Mecha Leaderovi. Actually. Ticho. Oni púšťajú tú debilinu. Ale nie keep up, to je dobré. Nie strieľať. Už mi ide. Ale Iron Man. NBA. Komu? Bratci, kto ide spievať? Dievčatá. Tam ich chodí. Čo, aký dievča to? Veď Sofia sa z toho plakala. Čo? Komu ten King Kong? Ja vidím na rýchlo. Komu ten King Kong? Ten King Kong. King Kong. Chudák King To Kong. má Ne. pouši. Prdole. On mi prdol do tváre. Jak ti? Som išiel. Ja streamujem. Jeden. Taking heavy fire. If you can hear this, make your way to the front lines. A, kamo, keep up, fakt. Dual machine guns. To ja som trošku To čo bugnutý. je? What the fuck? To mám Tomu, kopa? aké veľké chapadlo. Asi tak. Kamo, to je také tentacle. Testicle, asi tak. Nie. Toto, jak sa volá tá typkyňa? Áno. Escape of Demon Hunter. To není Skip Up Demon Hunters. Ja neviem, ja to nevidím poriadne, ja nevidím, kokos. To je z toho z filmu, jak sa volá? Kill Brawl, alebo neviem. Neviem. Chlapci, ja prdím. Absolutne nemá. Jak dobrá hudba. Tá konkera teraz. Avengers. Díky. To je banger, tam Star Wars. Ale to je dobrý. Jetpack mám. Tu koľko spolupráci, kamo. Helna, presne Nie, tak. kam- Klasický Chlapci. face. Kamo, GG Star Wars toto. Hej. Jaký epic, toto je epic. Kamo, toto mi dávate vibe z toho, čo bol Iron Man. Press the attack. Kamo, toto nie je, že, vieš čo? Kamo, toto Jo, pierdole. Neskôr narazil Godzilla. A Homer, čo robí? A čo má na hrudi? Zero point. Dáva to bolo vtedy. Barely holding on. Need to hit him hard. Need to do it soon. Ja pôjdem za jeho chrbát a ja sa tam nedá sa. Okay, okay.
Super, ináč ešte je zaujímavé, že to fakt musel byť znova K-pop Demon Hunters. Hej, podľa nás zase pôjde. Ty do ňu hodíte rýchlo. To čo je? Chlapci, čo to? Zero point. The Cube! To je jedno, ja budem Čo ti? stále. A červený? Kevin! Kevin? To není Kevin, ale chlapci. To je, no proste je červený Kevin. Ono chargeuje akorát. Kde je to Seven? Oh shit. Kamo, corrupted Kevin the Cube? Oh hell no. Kamo, Peťo, ty počkej, kto ňou sprejuje svoj low. Kur... že keby nízka tú Guys, ja nepadol toto. On bodyblokuje s Kongom. Guys, kámo, ja viete čo? Mne spadol od tohoto pohár. A vlastne ja som... Čo to robí tá pičera? Ja som dal do seba tak Počkaj, ticho. rýchlo tie kolena, že ja som si To je tak... ticho. Kamo, paradajm, nie? Oh hell no! Ty, Chlapci. Ona ho opravila, Peťo, až ty si všimol. paradajm, čo ti? Oh môj Futbal! Bože, strike. A mňa slepuje to dildo. Kamo, trafil priamo korner. Rozčopal. Čo ti? Chlapci, tam je nejaké The Shake. Tam je ten The Ticho, Shake, ticho. či čo to je? To není všetko. To bolo v Meteorite v Season 2. Zero point sa to volá, zero point. Buď ticho. Wow. Oh, Vlk, chlapci. Nová mapa? Nie, to je stará. to je stará, hej. Jo, ale tak čo sa stane? Hej, ale čo To je ten stane? meteorit, ktorý padol na začiatku chapter. 20 minút ešte. Niečo sa ešte stať musí. Ale absolút špek. A teraz čierna diera, nie znovu. Butterfly. Áno, to je ono, čo sa diera. Počkaj, to znamená, že to bol 0 points? Chlapci. Nie. Zero point! Peťo, teraz uvidíme 7. Ticho, Chlapci, tu sa Ticho, Seven ticho, ticho. vracia. Secretly connected Oh môj Bože. civilizations. držbu. Čo tam ide lore? Chlapci, dajte si hlas. Ja mám For najhlasnejšie, čo sa dá. 1,000 years, the Imagine Order controlled the Zero Point, trapping people in an endless loop. Ticho, Lore drop, Peťo. ticho, buďte. Seven Foolish. heroes came together to battle the Imagined Order and free the Zero Point. Geno! Conflict ended with the Zero Point Čo hovorí ty, Geno? strewn To je jedno. across all realities, Nechaj si, užij si live event. and the fate of the Kamo Seven gunu. Fate of the Seven. is unknown. Chlapci. Absolút gramatika. Peťo, teraz Ticho, je ticho. monolog tej Ticho, bitky. ticho. Čo, letela na... Dobre, buďte ticho, buďte ticho. To som ja, kamo. Počkaj, počkaj tú pesničku. To je Benson Boone? Buď ticho. Mystical, Magical. Kamo. Area 51! Oni tam dali Mystical Magical. Presne, s Benson Boonom. Že? To je Hej! bez. Kámo. What the fuck? To bol Nelson's OG. Battlewood. Battlewood je chlap. Kamo, yes, áno, áno. Kamo, Steve. To bude lietať. No. Magic. O môj Bože. Nové auta. Nie. Chudák. Chudák Miausov. To je Miausov. Deep. Oh. The Nothing. Či ako sa to... Chlapci, to je tá debilina. To je chapter 2? No way. Áno, to je chapter 2, tá debilina. Nie, Battleball. Čo ti? Absolút Počkaj, spektrum. Connecting? Nie je to... Nie Veď je to je ten Cube, tá, kde bola Cube Queen. Chapter 6. Chapter 6? No chapter Nie. 6. Ale Cube Queena bola v chapter 2. 6-7. Chlapci, 6-7. Ticho. Ja, jasne. 6-7.
Peťo, ty si radšej vypni mikrofón, lebo nič Chapter 7. O 7 hodín! Play video? Aké play video? Ja kúkam to to video. To je to isté. Kúkam video. Oh my boy! Oh, nice to. Čo ti robí? Díky, že si bol na videu. V tomto videu sme dali live event chapter 7, kamo o 7 hodín začína, čo je o 3 ráno. Ja sa strašne na to teším. A nová season, baby, a nová chapter. My sa uvidíme u ďalšieho videa. Nezabudnite dať like a odber. Zatiaľ, čau.